Kwethu njengesithembiso sethu la kwiMasweti Media Productions sokuthi solilandela lolu daba lokubulawa kalogogo mbona esithomeni sakho oneminyaka ewu-78 ogama lakhe uSarah Grace Mnguni. Uzokhumbula ukuthi-ke wabulawa kabuhlungu, ebulawa-ke ngabazukulu bakhe ababili bemcindezela-ke ngendwangu eyayikade-ke inotinasi. Base-ke bemcindezela-ke nangomqamelo, kanti-ke ngalo lolo suku akabulawa ngalo kwakumsombuluko ekuseni. Baqale-ke bazama ukumphuzisa-ke ukumdlisa-ke i-Parishionary Tax, waliyeka ekhala ngokuthi libi. Kwase kuthi-ke phakathi nemini baphinde bamphuzisa itiye lalikade linamaphilisi amaningi okulala, wakhala ngokuthi futhi nalo limbi, waliyeka. Ekugcineni-ke ngabo-ke ubusuku ba umsombuluko base-ke bembulala-ke ngokuthi-ke bamcindezele ngendwangu enotinasi, base-ke bebeka umqamelo ebusweni bakhe, omunye-ke ehleli ngezinqa ebusweni bakhe, omunye embambe izinyawo. Sathi uma ngabe sithola lolu daba-ke ngesonto ledlule, abantwana bebuza ukuthi-ke bakwenzeleni lokhu, bathi-ke bebekade befuna inkululeko, kodwa-ke njengamanje sekuvele-ke okusha okwenze ukuthi-ke bambulale ugogo. Ngaphambi kokuthi singene khona, ngiqale ngibingelele ngikwamukela le channel eMasweti Media Production. Mina igama lami ngumXolisi Mfana kaDluma phansi le enkandla. Mangabe uqala ukufika, ngicela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe wale video, ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engeze ngalo njengamanje luthi kusolakala ukuthi bebehlela ukuthwala ngomndeni wabo wonke abazukulu abakhonjwa ngokubulala ugogo wabo esigamekweni esenzeke eMlaba Village eHammersdale eThekwini ngesonto ledlule. Lokhu-ke kuvezwe indodana kagogo umnumzane Bhekinyoka. Uthe bayasola ukuthi-ke laba bebekade-ke bedlala izinyanga noma inyanga thizeni, bebathembise ingcebo noma-ke bebejoyine izinhlangano ezihambisana nemisebenzi kaSathane, njengoba kukhona izincwadi abangaziqondi abazitholeke endlini bebekade bedlala kuyo labantwana. Isidumbu-ke sikagogo satholakala sitindelizile egumbini lakhe lokulala ngoLwesibili ngesonto ledlule, kanti-ke kulesi gameko kusolwa abazukulu bakhe. Wokuqala oneminyaka ewu-17 ufuna ugrade 12 ephezulu high school, bese kuthi-ke kuba umzukulwana wakhe oneminyaka ewu-12 ofuna ugrade 7 esinenzuzo primary. Kusola ukuthi-ke bambamba bamgcezela ubuso ngendawo eyayikade-ke imantiswe ngotinasi ubusuku bonke ngomsombuluko. Echaza kundodana kagogo umnumzane Nyoka uthi-ke ngoLwesibili ebusuku bathola iy'ncwadi ey'ningi zinamathiselwe esicabheni sendlu elala-ke labafana. Uma ngabe beyivula-ke lezi ncwadi bathola amagama abangawaqondi nje, kodwa kulawo magama kukhona asho ukubulawa. Uthi-ke bathuthumele ngalo busathane obenziwa lezi ngane, futhi badidekile ukuthi-ke besihloseni, kodwa basola sengathi kukhona ezisebenzisana nabo ukuthi-ke zijuqe amalunga emindeni yonke. Uphinde-ke wathi-ke okunye abakubonayo ukuthi lezi ngane bekade yihlela ukuthwala ngenxa yokuthi bekunesibalo sabantu ebeyifuna ukubajuqa abangamalunga emindeni yabo bonke. Uthi-ke abakujahile njengamanje ukuthi kubuye imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu, bese-ke kuboshwa-ke labasolwa, yize noma kuthiwa-ke basebancane, baneminyaka engaphansi kuka-18. Uthi-ke njengomndeni babafuna ejele, kanti-ke omunye womakhelwane uphinde wabatshela ukuthi-ke lezi ngane bekade engalali ebusuku, zenza imikhuba engaqondakali egcekeni, kanti futhi okunye ubaba wazo washona ngokudutshulwa. Bayasho omakhelwane ukuthi-ke lo mdala ubehlale yalapha kwashonela khona ubaba wakhe njalo nje ebusuku, afika isikhathi eside la akadutshulelwa khona, hhayi engcwabeni lakhe la akadutshulelwa khona. Afika isikhathi eside lo mdala bengazi ukuthi-ke benzani, nabasolayo ukuthi-ke kungenzeka ukuthi wayeseqala yona le mkhuba, nokungenzeka ukuthi-ke futhi baba nesandla ekudluleni kwakhe emhlabeni ngaleya ndlela. Ubeke seveza-ke nokuthi-ke lezi ngane abafuni ukuyibona egcekeni labo njengoba-ke zenze lo mkhuba, kanti-ke lo omdala ngoLwesihlanu emva kokuthi bededela amaphoyisa wabuyela khona ekhaya, wafike wathi-ke sekufike amabhoza eqhathazwa-ke i-BMW, wathi akekho ozohlala kulo muzi, ozohlala khona nje uzombhoma kanye nawo lo muzi. Ube segcizelela-ke ngelithi bakhathazekile ngokuthi kukhona abasebenzisana naye lo mfana omdala, kanti-ke futhi kubo kukhona ngisho uthisha wesikole, njengoba kuthiwa-ke kukhona ngisho nephepha elinohlu lwabantu abebekade behlela ukuthi-ke bababulale. Kulona kukhona igama lakhe ugogo, igama lakhe umnumzane Nyoka lo obekade-ke echaza, kube-ke likamakhelwane nabanye. Kanti-ke akukaziwa ukuthi-ke ugogo uzongcwatshwa nini, njengoba-ke kusalindwe ukuthi kubuye imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu sakhe. Phinde ngikukhumbuze ukuthi-ke ngesonto elidlule ngesikhathi siqala ukuthwala lolu daba, lezi ngane saveza ukuthi ugogo zambulala ngoba nakho ifuna inkululeko. Zibulala njalo yena lo gogo wayikhulisa kusukela-ke zincane, zimbulala nangesihluku
esingaka zike zama kathathu. So njengamanje-ke umndeni usuyasola ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke bekuhlangene nokuthwala, kungenzeka ukuthi khona inyanga ebakhohlisile njengoba-ke besho ukuthi-ke bathi mangabe befika endlini yazo lezi ngane bafike-ke bathola imibhalo engaqondakali futhi-ke ewubusathane ngoba-ke iningi layo-ke le mibhalo ibihlangene nokubulala phakathi. Kodwa-ke lezi ngane mangabe yibuza ukuthi-ke bantu abami niyenzeleni lento lezi vele zithi cha thina besikade sifuna inkululeko. Ngane zakwethu ngicela ukuthi ngiligoqe lapha lolu daba, sihlangane ema-comments nakuma-video alandelayo. Ngiyabonga. Usubuke waze wafika ekugcineni kwe-video, ngicela ukupha nawo umtitilizo wamahhala ha. Selingena ihlobo, isifikile i-festive, kungenzeka ukuthi mhlawumbe uzofisa ukuthi uthenge izimpahla ezintsha, mhlawumbe uzithengela wena noma mhlawumbe uthengela abantwana bakho. Kodwa manje ibudget i-tight noma mhlawumbe ufuna nje ukuseva, awufuni umosha kakhulu imali ngoba phela noJanuary uyeza. Kanti futhi iningi nedinga okuDisemba. Nansi ikhodi lapha yamahhala ha esiyiphiwa usiphokazi wakaGodide lapha ku-Facebook. Le khodi ikwazi ukukusiza ukuthi mhlawumbe uthenge izinto zika 1200 wamalandi kuShein noma kuShein, ukwazi ukuthi lezo zinto ugcina uyikhokhele noma ugcina uyithenge ngo-300 wamarandi kuphela. Into ozoyenza wena uzothi mangabe wakhithiza laphana kuShein wakho noma kuShein app yakho, wakhithiza izinto ezingaphezulu kwa-1200 noma eziwu-1200 wamalandi, uzothi-ke mangabe usuyokhokha-ke bese ufaka le khodi laphana ku-promotion SKRF9 njengoba uyibona-ke la SKRF9. Noma mhlawumbe makuthi khona ungaka-understand kahle, uhambe uyobuza yena usiphokazi Godide ku-Facebook njengoba ulibona igama lakhe libhaliwe la. Le app-ke yakaShein ithembakele kakhulu, nawo futhi lamakhodi athembekele kakhulu, nami sengike ngawasebenzisa njengaphambilini. Ngane zakwethu ake sizame ukwenza izinto ezizokwenza impilo zethu zibe lula. Uyashopha lapha kuShein, uyayithatha izinto oyifunayo, mangabe usuyithathile usufaka le khodi, imali yakhona isiyehla, bakudilivela mahhala, izinto zakho zize emnyango ungakaze unyakaze. Njengalona nje uthenga izinto ka-780 wagcina ekhokhe u-270, nangomunye futhi uthenga izinto zika-922 wagcina ekhokhe u-306 wamarandi kuphela. Zinhle kakhulu-ke iy'ngubo zakhona-ke lapha kaShein, iy'mpahla zakhona nje, amabhulukwe, iy'kibha, amakapisi, iy'cathulo, yonke nje into yakhona inhle ngendlela eyisimanga futhi nje kulezi iy'nsuku ithandwa ngendlela eyisimanga. Ngakho-ke cela ukuthi-ke nawe ungasali, ngiyakuplaga njengamanje. Makuthi khona into ongayi-understand noma ungayithembi kahle, khomenta khona la kule video, mina ngizobe sengikulekelela. Ngiyabonga.